zdaj bomo videli eno posebno stvar. Elena nam bo pokazala, kako dejansko energijo denarja zadržimo, da nam ne beži kar iz denarnice, da ga ne zapravljamo po nepotrebnem. Kako? Kaj treba narediti? Ну, Диана, отпри свою денарницу. Da vidimo, če imam prav zloženega. Ja, ker potegni. Zdaj, to imam za registracijo. Kdo misli, da skozi tog denarja nosim okrog. Evo. Вот Такle. погледай, Диана, Ja. как у тебе зложен денар. Nikakor. To je katastrofa, poglej, vse na glavo obrnuto. Denar treba spoštovati. Это первое. И še, denar rabi tišino. Če imaš, nikomu nič ne reči. To je Okej. to. Pogledaj, vsi bankovci evrov na sprednji strani, če mi pogledajem, ja, imajo vrata, 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 okna. Okna, vrata. Razumeš? Energetsko, če mi dajem denar prednji strani, dobesedno, mi metajem to denar Čez v okno. okna in vrata. Zato nimam občutka, da mi imamo denar. Razumeš? Aha, okej. Če mi zdaj obrnem eti evra, poglejte, vsi evra imajo most, in to dvojni most. Most, dvojni most. Most, dvojni most. Kaj to pomeni most? Most – это повязава. Кок си дал, тебе вдвойне вратиться назад. Си разумела? Ja. Zato bilo bi zelo fajn, da denar dajte zadnje strane. Marsikateri bankomat in banki tudi dajo denar zadnje strane. Res? Ja, ni važno, kak ti Zanimivo. boš sprijel, ni važno, kak si boš vzel. Najbolj pomembno, kak ti daješ od sebe. In denar должен vedno biti složen takole, po vrsti, Diana, takole, zadnje strane. Ja, lepo. In daj v svojo denarnico. Veš kaj, ti rabiš novo denarnico. Detko v razu pisala. Antena Štajerska.